Mukomeze kugubwa neza bakunzi ba Nino TV. Bimeze bite magingo aya ngaya? Tugiye kuba twerekeza muri axe ya Burubi muri territoire ya Walikale, akaba muri secteur ya Wanyanga muri groupement ya Ruberiki. Ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane yahuzaga AFC mu 23 ndetse na coalition ya Wazalendo ndetse na FRDC. Baragwanye ku munsi w'ejo, amakuru akavuga ko aka gace kaje kwigarurirwa na Wazalendo. Amakuru nyakuri kuri ako gace bimeze bite? Ese koko AFC mu 23 ako gace yakavuyemo na gace gahereye mu birometero 10 na centre ya Gashebiri. Tugiye kubigarukaho tubive imuzini muzingo. Ku munsi w'ejo hagaragaye ingabo nyinshi mu bwato ziva mu mujyi wa Goma zerekera muri Bukavu, mu mujyi wa Bukavu. Bihagaze bite izi ngabo? Coalition yo numvise cyangwa se nagiye nsoma ibitangazamakuru byabo byandikwa n'abanyamakuru musanzwe mumenyereye, tujya tuzanga tukaripura bavuga ko ngo ari ingabo ngo z'u Rwanda. Ese kuko ni ukuri? Ntabwo bihuriye n'ukuri. Ni ingabo za AFC mu 23 zerekeraga muri biriya bice. Byinshi kuri izi ngabo ngiye kubigarukaho muri aya makuru n'ubundi twabateguriye. Ndaza kuba rero nerekeza aho bita Runtukuru, ni muri Walungu. Amakuru hava aravuga ko AFC mu 23 kuva mu masaha ya mu gitondo saa 11 za mu gitondo kugeza ubu ngubu mu by'ukuri aho turi mu masaha ine utyo, hagati aho ngaho mu masaha ine amakuru atugera aratubwira ko magingo aya ngaya ingabo cyangwa se intare za Sarangwe zimaze gusenya defense enye za coalition z'abasirikare bayobowe no bita Foka Mike ndetse na FDLR na FDNB na FRDC. Ibyo birindiro biherereye ndaje mbikubwire mubwire ibyo birindiro ndetse nuko bingana. Hari amakuru akomeje kugenda tugeraho nyine nkuko mwagiye mubyumva, agaragaza yuko umupaka wa Rwanda na Kongo ushobora kuba umaze gufungwa ngo bitewe na ka confirme yabonetse mu mujyi wa Goma. Ese koko mu mujyi wa Goma hari ka confirme ya virus ya Ebola yabonetsemo? Yarabonetsemo koko? Niba ari ukuri cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko nicyo cyaba cyateje gufunga iyi mipaka. Gusa icyo mwari muzi ko nabagejejeho nuko muri Ituri iyi Ebola yo yamaze kuba mu by'ukuri igaragara ndetse ikomeje kugenda yiyongera, ariko ubundi kera yabaga muri axe ya Equateur, muri Equateur ndetse no muri za Kasai, ntabwo mu by'ukuri yigeze. Gusa yari yateye ibibazo bikomeye cyane. Magingo aya ngaya rero ku mamezire prophylactique cyangwa se amamezire y'ubwirinzi preventive hagomba gufungwa imipaka, birumvikana, kugira ngo itagera ndetse no mu bindi bice. Hari amakuru nasomaga mu kanya agaragaza yuko muri laboratoire ya Kinshasa hari n'undi murwayi ngo wari waturutse Ituri, ngo ushobora kuba cyangwa se umugenzi wari uvuye Ituri ajya Kinshasa akaba ngo yaragezeyo akarwara akagaragaza ibimenyetso bya Ebola. Mwumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane. Nuko niko bimeze. Ukuri vraiment imipaka yayifunzwe by'agateganyo kabisa. Yego ngaho nguko rero munyemerere amakuru inyanzikire hehe? Ngiye kuyanzikira muri territoire ya Walikale. Ariko kw'iki cyorezo cya Ebola cyo twabivugaho, byo imipaka babaye bayifunze by'agateganyo, si ukubeshya, niko byagenze. Dalante leta muri bwa buryo, gusa nta communique iri officiel iragaragara, iragaragara ku mpande zombi, haba kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo turavuga ababishinzwe muri Kinangufu cyangwa se muri AFC mu 23, ntabwo haragaragara isangazo rya Minisiteri y'Ubuzima y'igihugu cy'u Rwanda, ntabwo turabibona. Nabyo rero tugiye kugenda tubirebera hamwe. Turarindiriye, dushobora kuza gusoza iki kiganiro itangazo ryamaze gusohoka, gusa turimo turabibona kandi turanahaturiye, tugiye kubikurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Mwana ndacyahatugereye araza kutubwira mu kanya, sinakura ariko nanjye nshobora kuva muri iki kiganiro masimbukira no rugendo rudasaba iminota kuba namaze kuhagera, ndetse nkoresheje amaguru, ntiriwe nkoresha ikinyabiziga icyo ari cyo cyose. Amakuru dufite rero kugeza ubu ngubu atugeraho ni imirwano ikomeye cyane iramukiye muri territoire ya Walikale. Gusangana nababwiye ko ari ibitero biri similitane birimo birategurwa, bishobora kuzagabwa Mahanga, Gasopo, Kinyumba n'ibice bigiye bitandukanye bigize Masisi ndetse na Walikale. Amakuru akavuga ko rero ikitwa Wazalendo ku munsi w'ejo bagabye ibitero simusiga
mu gace ka Burubi, akaba ari agace gaherereye muri teritware ya Walikale muri groupe ya Ruberiki muri secteur ya Wanyanga. Amakuru akatubwira ko ari igitero cyagabwe kikagabwa n'abasirikare benshi ndetse bari bitwaje ibikoresho biremereye, aho byaje kurangira aba basirikare kubera force nkeya ziri mu gace ka Burubi zaje gusa nk'izisubiye inyuma, coalition igahita yigarurira ako gace. Byo nibyo koko bakagezemo mu masaha ya saa 9 zishyira saa 10, ako gace bari bakarimo ndetse bari kuvuga ko kamaze no kubatomba. Bitaza tangaza rero wonye ibinyamakuru byavuze ko coalition yigaruriye agace ka Burubi kari muri 10 km na Gasheberi. Mwibuka ko Gasheberi ariyo iri ku rugabano rwa teritware ya Walikale na teritware ya Masisi. Stadi ivuye Gasheberi ugenda 10 km ukabona ukagera Burubi. Akaba ari agace rero mu by'ukuri n'ubundi bakinjiyemo, ariko bakaza kugakurwa mu masaha ya saa 12. Saa 12 barongeye bakakuramo ramforo yari turutse Nyabyondo, yarazamutse force zitari na nyinshi cyane, babakura mu gace ka Gasheberi barabahurutura n'ubundi babasubiza muri axe za Mungazi. Gusa ibi ntabwo birangiye, no muri iki gitondo muri Burubi haramukiye imirwano navuga ko ari yakasa mutwe. Iyi mirwano rero ikaba mu by'ukuri iri kugaragara nyuma y'uko FCM 23 bice bigiye bitandukanye yabivuyemo, igaragaza volonté politique, volonté y'ibiganiro kugira ngo habeho ibiganiro, habeho na CCLF yubahirizwa. Ku munsi w'ejo nibwo mu by'ukuri twakobise icyumvirizo muri Kinangufu batubwira ko ibi biganiro nabo bagiye kubivamo uko ngo barambiwe kujarajazwa cyangwa se kubwirwa muvaha muhave, nibwo ibiganiro birakunda, ariko leta ya Kinshasa yo ikabyanga, yo ako kanya igahita itangira kuboherezaho za drone ibarasaho, ikora ibikorwa bibi cyane bidasibwa. Nta munsi wabusa numwe bwira Lawrence Kanyuka atageze ibyo yandika kuri Twitter yiwe avuga hagabwa ibitero. Cyo kikagaragarira rero amaso y'abantu yuko M23 nayo igeza aho irambirwa, yamaze kurambirwa, ndetse niko bimeze ibyo biganiro bivuyeho. Nuvuga ngo intambara nibwo noneho igiye kuba ku buryo bweruye, noneho hatazagira ya communauté internationale no exercer pression kuri FCM 23, kandi badahwema kugaragaza ko leta ya Kinshasa ivyora amasezerano yitwaje yuko ishyigikiwe nabo bahuza. Nuvuga ngo abahuza bitwa ngo nabahuza bamaze kugaragaza uruhande bashyigikiye, ntibamagana na rimwe, yemwe na ya miryango ngo yitwa ngo ni imiryango irengera uburenganzira bwa muntu, nta na rimwe turumva yamaganye leta ya Kinshasa ikomeje kwica abantu haba mu Minembwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye bya teritware ya Masisi bakoresheje za drone CH4 na za drone kamikaze. Ubu ngubu imirwano imwe irabera Minembwe, imwe irabera Karehe, imwe irabera Kabare, imwe irabera muri teritware ya Walikale. Ibyo bice byose ukabona ko n'ubundi bibi bitero biba byagabwe na coalition ya Kinshasa. Kubw'ibyo rero ku munsi w'ejo hagaragaye ingabo nyinshi mu kiyaga cya Kivu ziri kuva mu mujyi wa Goma ziri kwerekera i Bukavu. Bato yaragaragaye yuzuye abasirikare, ndetse mu by'ukuri ibinyamakuru bya Kinshasa bitangira gutangaza ngo nabasirikare ngo b'u Rwanda ngo bagaragaye ngo bari kwerekeza, ngo M23 nta kundi bayita u Rwanda, nuko bayita bavuga ngo Rwanda ngo tena ngo na renforcer ngo natumara abasoda ngo bamingi ngo banakuye hapa Bukavu ngo bivi ngo banaenda kuvita. Ubu rero ko bimeze, izo ngabo zamaze kugera i Bukavu. Ubu ngubu ngiye icyo nshobora kubabwira ntanabahije, M23 nibwo igiye kurwana, noneho ifite noneho ibigaragara yakeneye amahoro barayayimye bo bayigabaho ibitero. Rero ntabwo bishoboka sispe wa mbere muri Goma yabonetse, ntabwo bishoboka. Ntabwo nyandiki yambaza ngo mbese ngo koko ngo hari kasispe ngo yabonetse mu mujyi wa Goma. Yego ni kasispe, ntabwo laboratoire, ariko laboratoire si nkeka kwibi Kinshasa. Ubwo ministere ya santé ku niveau ya province irohereza nani ibizamini bafashe babyohereze i Kinshasa barebe koko niba icyo cyorezo cyaba cyagize gite cyamaze kugera mu mujyi wa Goma. Umva bamwita sispe kuko atari ka confirmé. Manza nari nabivuze nabi, ni ka sispe ntabwo ari ka confirmé, n'amagambo abiri atandukanye. Aho naba nabivuze nkavuga ngo ni ka confirmé ya mu mujyi wa Goma, aho ngaho nanjye narengereye ni ka sispe ibirindiriye kubona donc confirmation, bamara kubikonfirma bagahita basoza bavuga ko ka confirmé yamaze kuboneka mu mujyi wa Goma. Gusa ka confirmé muri turiho yarabonetse ni Kinshasa yamaze kuboneka. Hanyuma kubw'ibyo navuga ibya Bukavu, ubu ngubu amakuru ahari atugeraho baratubwira ko
muri teritwari ya Walungu muri groupe ya Runtukuru, ndetse n'akandi gace kitwa niba ari kanze ndebe kano gace ukuntu kitwa di amazina yako, ni agace ko bita aseme wa soda wa foka mike wako na pata cha mutema kuni, niko drone yanjye iri muri kubimbwira. Na gace ko bita Kacebeye na agace ka Kacebeye Runtukuru harimo harabera imirwano ikomeye cyane. Ibirindiro bigeze muri 6 bimaze gusenywa, bimaze gutwikwa na AFC M23 muri iki gitondo cya karekare tariki 17 z'ukwezi kwa gatanu, ntabwo ari ku munsi w'ejo. N'ubu ngubu tuvugana rero, ndetse ni n'imirwano itari kure cyane yahaberaga imirwano mu cyerekezo cya za Kidasa, aho AFC M23 hagati ya Kasika na Mwenga Centre AFC M23 irimo iradvancinga Mwenga Centre ikaba ishobora gufatwa. Niba icyo cyerekezo ari cyo kirimo kiraberamo imirwano ikomeye cyane, byanga bikunze AFC M23 ishobora gufata Mwenga Centre, kuko Runtukuru ikoze kuri Nzibira igakomeza ikajya hirya. Urumva rero ni teritware ya Mwenga ku rugabano rwayo na teritware ya Walungu. Amakuru mfite magingo yanga yangeraho arambwira ko AFC M23 zimaze kwigarurira defense 5 muri kitondo cya karekare. Hanyuma tuzamutse gato tukerekeza mu cyerekezo cya Minembwe. Muzi ko route na national numero 5 bafungiye Ruvungi nta kuvuga ngo nta kuharenga. Coalition yamaze gufunga umuhanda route national numero 5. Makuru hari rero nuko zangabo mwabonye ku murongo zari zirimo zerekera Minembwe zamaze kugerayo. Amakuru hari nuko zamaze gukandagirayo, gusa ntabwo buri wese ashobora kuvuga ngo zagezeyo, ntabwo ari mpaka ngo bafotore bagire bate babikwemeze. Oya, menya ko zagezeyo, ariko mu nzira zagiye burya zirwana. Amakuru tutigeze tumenya yuko aho zagiye zinyura zimaze kurenga Rurambo zasanze amadefense y'Abarundi, zasanze amadefense y'aba FRDC, zasanze amadefense ya za Wazalendo, bagenda babakura mu nzira. Kayo mpamvu mubona ko basa nabatinze. Uri kuri mobile single file uturutse Rurambo wakabaye waragezeyo, ariko urabona ko bagezeyo. Biravuga ko rero bamaze kugerayo, bageze mu masaha y'umugoroba wo ku munsi w'ejo. Drone yanjye amaze kubimbwira, kandi mu nzira bakubitiye defense bagiye barasana. Niyo nzira igiye Minembwe. Kujya Minembwe no vango no gufata force zifatika mukagenda mushaka inzira mutambuka. Bitari ibyo ngibyo ntabwo mwagenda Kiusarama ngo murinde mugerayo mutarahura na ambiscade. Ngaho nguko rero nuko bimeze, niyo makuru arikomeje kugenda tugeraho mu byukuri magingo ayangaya. Situation imezite magingo ayangaya, navuga ko Wazalendo muri Grand Nord zingozi amakuru yamaze kumenyekana ko muri Grand Nord Wazalendo zirimo ziragenda zikifatanya na ADF naru zikica abaturage muri Ituri. Niyo makuru ariko tugera atubwira ko rero magingo ya kuri muri axe ya Mambasa abantu bageze muri 39 aribo bishwe ku munsi w'ejo muri groupement ni chefferie ya Babila Babombi muri territoire ya Mambasa. Abantu bageze kuri 39 nibo bishwe, kabivugwa ko rero abantu bashobora kuba barishwe na Wazalendo ngo kuko ngo ZDF naro ntabwo zikora zonyine, zikorana na za Wazalendo. Hanyuma andi makuru dufite, AFC les FARDC ont ordonné aux combattants Wazalendo de quitter la chefferie de Babila Babombi et Bakwanza en territoire de Mambasa. Zazanimwe rero zirimo ziranirukanwa, baziviye ko zigomba kuvamo zikava muri Ituri zigasubira iwabo muri Nord Kivu ngo kuko zikeko ko zishobora kuba zifatanya na ADF naro. Ngaho nguko rero nuko nguko situation imeze. Gusa icyo mushobora kumenya nuko AFC mu 23 magingo yangaya yamaze gusa nkaho iva muri ibi biganiro, nuko batarabivamo batarivamo neza, batarabishyira mu buryo bwa buri official, ariko biragaragara ngo le bateau a Congo a accosté ce vendredi 16 mai 2026 avec son bord plus de 500 éléments présumés, plus de 500 éléments de l'AFC M23 selon plusieurs témoignages recueillis sur leur place. Mukora ibyo mushaka kabisa. Ngayo nguko rero nuko nguko situation
zikomeje kugenda zitwara. Axe Tuwe, Mikenge Centre, Karingi, Minembwe, Gakenke, Minembwe, Axe Pwezero, Mikenke n'ahandi hagiye hatandukanye. M23 isaha yari yose bashobora kuhafata. Ndashoje rero ndabashimiye cyane, dusubire mu kanya. Bye bye.